Thirikari ikoretwo igitabania mihang'o ino ya wandikani wa mawira kimumu kuria kirindi kinene makiria andu ethi makoretwo makiyumiria matura-ini kugeria munyaka. Turakena muno twita Gen Z tondu wira uyu guku ti aingi menaguo tondu ni kuhaca turahaco. Twenda twethe mbeca nigetha tucenjie background cia aciari aitu na kuria tumite. Process ti njuru thima ni maragitwitia marihi. No ona gukiri uguo, Minister wa wira Alfred Mutua augite mihang'o ino ni kwamba kurugamio kwa ihinda niguo kuiguithania mabataro ma andikani na andikwo na guthurima uria mihang'o ino ikoretwo igitwarithio na mbere. Because of this success of the last 6 counties, we are going to take a small break from continuing with the recruitment process. Oho, Mutua augite u ni gukuhe mweke thirikari mweke wa kunanira njung'ona ambunge na magavana gutariria uria wandikani uyu ukuguna aria maroria mawira na itemi ria anyiti itemi othe aria makuruhanitio. Minister aritie ari thukuru-ini wa githomithia kothi cia moko wa Nyandarua kuria mihang'o ino itabaniirio muthi wa Jumatano, atongoria aria mamumagaritie makigathiriria wandikani uyu. I'm also taking a break because we need to realign with members of parliament and also governors. Kwa mara ya kwanza tunakuja mashinani kwa kila county kuwajulisha nyinyi zile kazi ambazo zinapatikana huko ng'ambo. Kama umepata skills, unapata kazi nzuri sana. Na gutuika thirikari ni yaniriire kurugamia mihang'o ino kwa ihinda, muingi uria wiyumiritie mihang'o-ini ino ya wandikani wa mawira yonanitie nyota munene uria andu ethi mari naguo kuona mawira nja wa bururi thutha wa mieke iyo gukundera guku bururi-ini. Ngiribota Inooro TV kuma thukuru-ini wa Nyandarua National Polytechnic guku ni kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi.